Hasatil nuda Redi Agricultura Sustentável Timor-Leste. Hari iha loron sanolu resin rua, tinan rihun rua. Funda husi organisação sociedade civil, hamutuk tolunolu resin ida, sira maghanesan halarae, Senado Faperta UNTL, FIFSIO, Oloko, Haburas Foundation, Permatil, ETADEP, Associação HAG, USG Canada, SAHE, SDEP, CDEP, Laifet Talitakum, KBH, GFFTL, LAHO, Caritas Baucau, Caritas Dili, TOHA, KSI, Focupers, Hakada, Legumau, Yayasan Raimaran, Kokomau, Kambala, Maubesi, Bilibala Olaria, Amor da Paz, Nohametin Liatatoli. Dia 2001, depois de Guane, tarefa desenvolvimento agricultura iha Timor-Leste, ema tosnain Timoruan bara que lá concernia matenek local, hori halo tos, hori conserva rai, hori rai fini local, conaba processo han local, no celebração cernebema canesan relação ho fuda nomos antes colheita irane começa lá com pois moço ideia kata dia cleo ita precisa halo revitaliza filofali itania matenek local nem liusi movimento ida tangi março 2002 irane Hasatil moço hari para bele lori conceito agricultura sustentável bawin. Odi hametin existencia Redi Hasatilnia iha Timor-Leste. Tanne, Redi Hasatil honia membro sira halao visita intercambio ida. Visita ne mai husi cooperação entre Redi Hasatil o Redi Mitra Tani Sejati iha Yogyakarta, Indonesia. Visita ne liga ho programa kapasitação ne bema mai husi hetan tulung husi aing be frasik o insya magbele hametin liutan existência Redi Hasatirasi ya Timor-Leste. Então ho visita ne bele ha força liutan komitmentu si membro sira atu insya sira bele integra sirnian totalmente ia Redi ho luta hamutuk defende direito agricultor sira nomos insya magbele promove conceito ne bema durante ne Redi ia conceito agricultura sustentável. Ida nemak objetivo de si visita ne. Objetivo seluk usi visita ne itemos bele hetan idea rumah nomos experiência fong rumah ne bemak bele huri husi kolegi sira Mitra Tani Sejati ne mai atu bele ha força liutan itania atividade ia nível membro sirninya ia distrito lidiu liga ho sirania grupo ne bemak sira acompanha ela. Ida ne objetivo seluk o insamak bele hametin liutan Redi mercado ria ida bele saimos atune bele orienta ida sayanesan modelu ida nebem ita bele aplika ia membro ida knian nemos bele liga mai toya nasional ida nem objetivo losu si teni visita dan Iha visita intercambio nebe halau durante semana ida nelaran o atividades hirak makanesan loron dahulu introdução no discussão temático entre representante Redi Hasatil o facilitador sira usi Redi Mitra Tani Sejati no loron daruak to dahat Redi Mitra Tani Sejati facilita participantes Redi Hasatilnia o de observa atividades usi grupo tarjetu Mitra Tani Sejatinia iha terreno. Honenara Venansi Jesus, hau husi NGO Fraterna,
nebe besi Los Palos Lauten. Amne visita ba Indonesia amba semana ida. Neba ami ba visita organisasi yang narang Mitra Tani Sejati. Neba ami ba visita sira atau share experience nebe sira iha. Nunemos experience nebe ami iha Timor. Neba aktivitas nebe ama visita maka ami iha tanaman pangan di Indonesia katakan tanaman pangan ama visita mo sira grupo agricultor sira. Ami mo ba visita iha parte pecuaria niya ami ba visita si MS agricultor sira hakiak man. Iha parte pesca niya maka ami ba haremos agricultor sira hakiak lele jumbo. Além de iremos ami haremos sira niya procesamiento aihan. Nebe sira husi ai farinha sira muda ba trigo. Husi ai farinha sira muda halua grupo. Haunia narang Edelina da Costa, hau husi organização Feta ba Futuro e Distrito Manatutu, berangkat tang aminia husi organização Sanuresin itu, nebe delega baiha Yogyakarta, baiha grupo tani nebe narang Mitra Tani Sejati Yogyakarta. Tang hina bai ita tareka tak emania sistema ou emania criatividade nebe povo sireh na bane experiência nebe barak e depois ema nebe tu baldehan kata ema ukung angleur tona depois ema ne população rasik ema nebe criatividade doni depois ema ne inisiativa rasik depois ema hari grupo ne husi umalar maksai baliur sirla kuda ai uang dari por exemplo hari lose lai hari depois a ferina iha talas iha Yahudi, pues iha Aidila, iha Aimanas, iha Pepino, iha buat oi nebe sir kuda iha aria dene. Lah hanes ita Timor ita compara kata ita tu kuda hare losona. Si ita tu kuda formungu losona iha be. Por exemplo iha lingkungan dan sana ita kuda ida date mas emana pala iha. Diferente liu. Hau dene hau fila mai hamnya organisação hau bela aplica buat nebe hau hare, no buat nebe hau hatene na ba. Ami iha organização Feta Futuro mos, iha kuda hare hutu, depois ba kuda modo. Terakhir liu maka insa ami halo dendeng, na matak bel halo ba mara, bolinhos, ho bolo, torta. Ho ikus liu maka ikan, insa ikan ami hola matak mah bel halo mahamarang pali bela tau iha fating nebe diak anat bela faang iha be pasar. Idene maka amne organização halo hela. To agora amne membros ne preparado hela. Hau sinti kata oportunidade ne hau sinti contente tamba sida ita amne organização foi primeira vez vai visita ema. Dur hare sa ida maka ami hare isa ida maka ami mai aplica fala amne organização. Idene ma ami Feta Futuro mo sinti contente com a oportunidade dane. Resultado husi visita intercambio ne mak ikus hamosu memorandum ida entre Redi Hasatil ho Mitra Tani Sejati atu ha força liutan cooperação iha area capacitação no advocacia iha nível regional o dihametin soberania alimentar. Hamutuk ita proteze fini lokal, rai, we, matenek lokal no soberania aihan. Viva a agricultura sustentável Timor-Leste!